ngwenyama ngilelo livi bayethe wona phakathi. Siyabonga mfundisi. Slow school live lesson wena kunene. John 21 verse 1 to 12. Jesu bona abafundi bakhe elwandle. President Bonge Nkosi Shiba bayethe wona phakathi Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi. Shaptela wakithi. Bayithi wena phakathi silo sikhulu Ndlovukazi ngicela kufunza nangumbhalo ngikubhala kwaJohane sahluko 21 verse 1 to 12 naloku ngiloma nkankaza ngiyacela licolo. Jesu uthi bonakalisa kubafunzi bakhe labasikhombisa. Emva kwaloko Jesu waphinze watibonakalisa kubafunzi bakhe ngaselwandle lwaseTiberias. Loko wakwenda kanje Simon Petro na Thomas lothiwa Liphahla na Nathayeli wasekhana laseGalile nemadvodzana aZebedi nalabanye bafunzi baJesu lababili. Bonke laba bebandzawonye. Simon Petro wathi kulaba labanye ngisayawudweba, nabo bathi sitawuhamba nawe. Noko bahamba bekhwela esikebheni, kodwa ngabo bonke lobo busuku abazange sebabambe lutho. Lathi naliphuma lilanga Jesu wema eluthenzeni lwemandi, kodwa abafundi abatanga ukuthi nguJesu. Jesu wathi kubo, bantwana kude yini tinhlanti lenitibambile? Baphendula bathi kude. Wathi kubo, jikani linetha lenu ngesekudla kwesikepe nitawuthola khona. Noko base bayajika linetha labo babe sebehluleka nekudosa ngobe babe bambe tinhlanti letinyenti kakhulu. Lo mfundi labethandwa nguJesu wathi kuPetro, yinkosi. Simon Petro neva kuthi yinkosi waphuthuma timpahla takhe wembatha, phela abekhumulele kusebenta angcono. Wase ugcumkela emantini. Labanye bafunzi beta ngesikebhe basedudane nesihlabathi. Kwakungacishe kube tinyathelo letilikhulu. Badonsa linetha ligcwele tinhlanti letinyenti. Bathi nabefika esihlabathini babona umlilo wemalahle ubasiwe etikwawo kunenhlanti kanye nesingwa. Jesu wathi kubo, lethani letinye tinhlanti kuleto lenitibambile. Simon Petro waya esikebheni wadonsa linetha lekudweba lelalinetihlanti letinkulu tatilikhulu ne30 noma ke tatitinyenti kangako kodwa linetha alizange lidzabuka. Verse 12. Jesu wathi kubo, wotani nitewudla. Emkhatsini wabo bafunzi kwabade ngisho namunye lowaba nesibinzi sekubuta kuthi wena kambe ungubani. Bavele batatela nje kuthi yinkosi. Ngitawucela silo sikhulu kuphinze ngifunze na incwadi ya Johane 17 verse 16. Njengoba nani
njengoba nami angisuye walelive nabo abasibo belive sithola Jesu la utibonakalisa kubafundi bakhe njengoba sebakhulumile labanye bafundisi. Jesu utibonakalisa kubafundi bakhe ekufeni kwakhe. Incwadi yaLuka ike yaveta ukuthi uke Jesu wavela kubafundi bakhe ngesikhathi baselwandle badweba bangakabambi bashikashikeke busuku bonke bangakatholi lutho, kodwa namuhla uvela Jesu kubafundi bakhe baselwandle baye kuyawudweba la khona sebashika noma ke la khona busuku bonke bazamile kodwa ngabo lobo busuku abazange sebake bathole lutho. Uthi ke Jesu kubo Sathani lona lelinetha lelinijike ebusuku bonke solo nilijika lakhathi elwandle ningatholi lutho kodwa nilijike ngasesandleni senu sangasekudla. Kunento lengiyitholako kubafundi baJesu lengingathanza ukuthi ngiyimemetele namuhla ngelisondvo lamhla ka5 lokuthi yathi kulesimo noma ke kuletintfo letisemembi kwakho lokuthi singakanani lesikhathi letintfo utenda kodwa tingalungi angeke mhlawumbe kube yintfo letawushintsha lokuthi kuselesimo lesembi kwakho siguquke ukuthi kutawa khona lokutawufika lokusha kodwa kutawusetshenziswa lokho lobovele ukusebenzisa. Uthi ke Jesu nawufika ku verse 10 uthi kulabafundi bakhe lethani nathi tinhlanti lese nitibambile nitilethe lapha kimi ngoba la sengikhona kunemlilo la sengikhona kunenhlanti levuthiwe la sengikhona kunesingwa. Lokusho ukuthi bazalwane kunento lokufuna ukuthi sithi siphila emhlabeni sathi ukuthi kunentintfo lekumele ukuthi sithole kuJesu bese ngatithola mhlambe tibe tesikhashana siphile ngato kodwa ekugcineni kwako konke Jesu kukhona latakudzinga lebekakugatsile lekumele ukuthi atibonakalise ngako kuwe usaphile emhlabeni. Athi Johane 17 angisuye walelive ngako nangisiwa kulelive nani ke angeke lelive leli linitsanze. Inkosi emusa inibusise ngilandzela ukuthini uma nangabe usaphila emhlabeni kunetintfo lohamba nato takulelive kanti umemedela ukuthi wena uyamtsanza Jesu. Qaphela ngelanga lekugcina ngeke uyibone inkosi. Nkosi musini busisi bayethe Dlovukazi bayethe wona phakathi ngemvumo yakho ngonyama asifakele abantu abakho slow school bese kulandzela lo tawusonga leshumayelo lo